Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Divê xelekê di mijarê me pirin, çekbêna xwe mifre bikin, fincana qehwa xwe hazir bikin, de em dest bi nirxandina mijarê xwe bikin. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Mijara me yekemîn sunda parlamenterên dewleta Tirk adagir ker. Ji xwe em gelek cara dibînin û di medya PKK de diçin û tên û behs dikin dewleta Tirk adagir ker, ardêşa Tirk adagir ker û dagirker pir yanî di têpkar anîn. Lê kesekî ji van medya çêkerên PKK yan ji ve giregir û rewşenbîr û nivîskarên PKK li xwe ve nagerin, yanî wilo pozê wan naşewite, nabêjin ka em ji vê dewleta Hanê re dibêjin dewletekî dagirker. Baş ji bo çi em di hundirê parlamentoya wê de ne? Em di hundirê vê parlamentoya Hanê, parlamentoya a dewleta Tirk dagirker, parlamenterê me ê Kurd, ê azadîxwaz, sûnda wan çi yên? Piçekî vegirin vê sûnda Hanê û lê bikolin û lê vegerin û binirxînin û têxin pîvana, pîvanê siyasî, pîvanê exlaqî, pîvanê rewşenbîrî û nirxandinekî çê bikin û hê bigihîjin hinek encama. Kesekî ji wan bê piçekî mijî wî bişewite, pozî wî bişewite, dilî wî bişewite bi xwîna Kurd û Kurdistanê tune. Eger hebana jî, eger hebana me bidîte. Me bidîte di nava medya PKK, di nava rêxistina PKK de dengekî derketana û bigotane baş xem nake dewleta Tirk adagirker û em di hundirê parlamentoya wê demê mesele mijar bi siyasî hel bikin. Xem nake bes kam piçekî bidin berhevdû yanî. Çiqo ise gotinê me wilo li heftên û bêhna kokîn we li tekstê jî min teksta sûndê jî dirxist û bi dengê Perwîn Boldan û bi rengê birêz mamoste Silho em ê vegerin mijara Silho. Yani em wilo rehet bernadin. Divê xelekê de di cara sê behsa wî bikim. Em ê vegerin mijara wî xem nake. Lê bi dengê Salaheddîn Demirtaş û dengê Perwîn Boldan ev sûnda Hanê teksta sûndê
جوار اشكره كر بالتكست وبالدنج يعني بنرن بحياة چه درجة اف سوندا هاني براستي سوندا دولتها تركيا اف سوندا هاني مهبجي AKP'جی Saadet Partisi CHP hemû kesên di hindirê vê parlamentoyê de İslamîst bin, faşîst bin, çepgir bin, Sezayî Temelî bin, nizanim Dewlet Baxçelî bi hemû vê sûndahanê hevbeşin di vê sûndahanê de di yek sengerî de ne, di yek sozî de ne. Çawa Recep Tayyip Erdogan û Dewlet Baxçelî li ser şerefa xwe sûnd xwe ku vê yekparîbûna erdê Tirkiyeyê biparêze, yekparîbûna netewa Tirk biparêze, prensîbên Kemalîzmê biparêze, layîk ve demokratîk Cumhuriyetê Tirkiye biparêze û li ser şeref û rûmeta xwe sûnd xwe. Ev sûndahanê Pervîn Bildan û berê Selaheddîn Demirtaş niha Midhet Sincar û ev din hemû yekin. Ev sûndahanê wan dikî yek. Bere kesekî neçi vir di wê û taqtîk û maqtîk û dere û merevê wan nek. Ya xweşik wekî çawa ku Mazlûm Dogan, Xeyrî Dormîş, Kemal Pîr û hemû berxwedanvanên lehengên dîroka Tevgera Azadiya. Tevgera Azadiyê ev in. Tevgera Azadiyê û Rizgariyê ev in. Mazlûm Dogan, Xeyrî Dormîş, Kemal Pîr û hevalê wan ê di zindana Amedê de. Êm ez Tevgera Azadiyê û Tevgera Berxwedanê vanan nas dikim. Ne Mustafa Qarasoç mir niha dibêje layîk Cumhuriyetê û millî demokratî nizanim tiştên ku Apo fezlekeyên Apo vê dawiyê di zindanê de behs dike. Avana Mazlûm Dogan dibin işkenceyê de marş ne sûnd marşên şovenî ê Tirkana dixwend. Lê niha hûn dibînin Pervîn Buldan û Selaheddîn Demirtaş ev hemû apoçî û xapoçiyê hanê di hindirê parlamentoya bi şerefa xwe sûnd dixwin. Ana Pervîn Buldan li ser şerefa xwe sûnd dixwe ku dewleta Tirk biparêze, neteweya Tirk biparêze, Cumhuriyeta Atatürk biparêze, prensîbên Kemalîzmê biparêze. Ser şerefa xwe sûnd xwarî divê wilo be. Divê li gorî sûnda xwe bî yanî. Ew û hemû hevalên wê. Ev sûnda apoçiya ye û ja tên milletê me dixapînin dibêjin Tevgera Azadiyê û dewleta Tirka dagirker û em ê Kurdistanê çê bikin nizanim çi. Kî were derewal we bike bêje heva teksta sûndê wên ser çawa di nava PKK de sûnd dixwin paratîgmeyan û em sûnd dixwin, em soz didin, em nizam li ser çek û sîleh û heta dilopa xwîna dawî Cumhuriyeta Kemalîzmê bê biparêzin. Heta dilopa xwîna dawî, heta nefesa dawî yekparebûna erdê Tirkiyê biparêzin. Dibikane ne kapoçî bêjin ê baş e tu Kurdistanê dixwaze û tu rizgariyê dixwaze û tu dixwaze Tirkiye perçe bikî kerem bike. Birê me ez dixwazim ne ku ez naxwazim lê ez xelkê naxapînim. Ez nabêjim dewleta Tirk a dagirker û ew dewleta Tirk a dagirker e. Lê ez vê sûndahanê naxwim. Ez naçim li ser şeref û rûmeta xwe vê sûndahanê ez naxwim. Yani ez prensîbên Kemal Atatürk naparêzim. Kemal Atatürkê ku kujerê gelê Kurd e ez naçim wî naparêzim. Dewleta Tirk û dewletekî dagirker e ez nikarim dibe ku ez nikarbim Kurdistanê rizgar bikim. Lê ez dagirkeriya Kurdistanê bi sûnd ez naçim naparêzim. Ez gelê Kurd naxapînim. Ez derewal vî milletê han nakim wekî ku PKK nikin. Wekî ku xapoçî dikin. Niha vîdeo derkeve ev xelek derkeve û hatibû binirin apoçî wê werin dîsa har bibin û dîn bibin û sosyal medya û ja namûsa hoşeng û sêwdiya wî û xwişka wî û hevjîna wî û zarokê wî hemû bibe benîştê devê wan. Ji xwe mentiqê wan û exlaqê wan wilo ye. Ji dibistana serokxapo derketine. Ji dibistana perwerdeyî a ku
سوند لسر شرفا خوش بو ترکا ددن ام دچن دبیجن آپو دبیجه گوتی از خدمتا اصل خوازم خدمتا دولتا ترک بکم آپو وی گوتیه لیوان پارلمانتری وان سوند خون سوند لسر شرف و رومتا خو سوند خون دبیجن امت خوازن خدمتا دولتا ترک و پرنسیبین دولتا ترک و برجواندی دولتا ترک و عدالتا دولتا چه عدالت دولتا ترک ده هي دچن سوند خون ما دستي خو خصتي قركا ابو ما حساب جا ابو دخواز ما بنا شاگرتين ابو چتكن ان مساله او دبيم حساب جا صلاح الدين دمرتاش وبروين بلدان شي ام حساب جا نخوازن مي بخوازن لي ريا خارج گاي پيره ابو في ريا هاني وكريه ابو برپرسياري في روشاهاني في حالي هاني چه صلاح الدین دمرتاش چرا بني خودی که زورم حساب جه بخوازم یعنی به وی سوندا هانه اف سوندا کو همو کی دندره وی پارلمانتو ده درباس بویه وی سوندا هانه لپیشیا خودی لپیشیا گلی ترک لپیشیا گلی کرد خواری و پاراستنا دولتی پاراستنا یک پاریا عرض دولتی جغرافیا دولتی نتویا ترک برنسيبين كمال اتاتورك وانقلاباوي افحمو مجارة سوندا وان كسي هاني اجاتيش مرد بيجن دولتا تركا داقر كر نشتغلنا تينون بحثا وند بيجن وشن كفالي ميتي نشتغلنا وسوند خواريستر شرف اخوا كون برنسيبي ميتي بباريزن ناخبن دوي خو نابشن شرف ورومت وكرامت وولد باريزيا خلقي ناخذن ونو دولت باخشري وعيني سوند خواري يجبو باراستنا دولت اتركونو رجب طيب اردوغان واكابيتشي حمو وسوند خواري كون افرو شاهي بباريزن ناخذن نبيجن هو شنق يا فلان يا بيفان هفالي ميتي دولت اترك دو باريزن وسوند خواري سر شرف ورومت اخوا كون دولت به دولته وفان برنسيبي هاني وكماليزمي بباريزن افسوزا وي پیشبری وندکارن پیشبری دیرو که بیجن ناولات شتکی مولو نکری هوای يعني تكست وبدنگ وپرن يعني بلگه پرند ویواره هاني ده دبرر مدني فرحو ورجمر في روشاهاني بهانه کی جيري ببينه برا بينه بك برا حزني حاجه ورجمر حجتك يجوي مسألة هاني جوي سوندا هاني ببينه برا ور بيجي والله تكتيك هذاكن ام نظام چتكن دولتا ترك كو دصالح حزارو نعسدو بيستو حفتاده دولتا كماليزمي دولتا ترك فاشست كو شيخ سعيد كال شنقاند سيد رضا شنقاند اقواسا كومكجي تشيكر رحمتي حاجو اغا خويبون للبنان تشيدكر خويبون للبنان تشيدكر جبوكو ده حزار ونحسد وبيستو حفتاده للبناني خويبون تشيكر جبو لديجي دولتا ترك كماليست كو نها آپوچی و حوالی حزنی حاجو دچن سر شرف و رومت خوا سوند و خونش بو کوی بپاریزن ده برور جمر شروفه بکه و انالیز بکه و جمر بحثا ولات پاریزیه بکه بره تفگرا آزادیه و تفگرا رزگاریه کو تی بناف کرن تفگرا آزادی خواز جپکه که رتی بناف کرن کسی که وی گوتنا هانش پکه گیره دبیشن برورن جمر شروفه بکن و وی دیمنی هانی که به چیت که به عاقلی وان جوی مسئله هانی جوی سونده هانی خمنا که بره از نابشم بره یعنی یا اف یا تمامی درباسی نوا سیاستی ببن و چاره سریع مثلا کرد پارلمانتو یا ترکی بکن خمنا که وی بکن بس که خلکی ندن کشتن خلکی نکن خاین نبیجن دولتا ترکا داگر کر نبیجن اف سوندا هانه اف سوندا لوزانه پیمانا لوزانه پکیکه و کنکه دچین جمر
د چجمر پیمانا جبو پیمانا لوزانه کنفرانسا چه دکن اشخور لوی سون دهانه تنه بس اف سون تنه بس تنه بس کو گش حمو سری خو برا بر خو بدن و فری بکن شرم بکن جدیرو کا کردا و ج حمو قربانیین شورش و کومکوژین کو دولت ترک آداگر کری اف سون دهانه روش کیش روژا زبیر عیدا جی دندر پارلمانتویا ترکی دگوتی رمزی قرطال جی گوتی و حمو اف کسیم کو نهال کنکه و تنکه د چغلن و سون دهانه لسر شرف خو و رومت خو خوارن کو د پاریزن حتی روژا ایرو دولت ترک د پاریزن حتی روژا ایرف چیرو کو فزلکه کومارا دموکراتیک شو کومارا دموکراتیک دقاقی گلی برادرین می خاپوشی دقاقی بنا خول مفرکر کومارا دموکراتیک تشتكي نكو آپو درخستیه نه کومارا دموکراتیک جو پرنسیبین کمالیزمی هوا دسوندا پارلمانتویا دولتا ترک دیه دموکراتیک و لایق جمهوریت کومارا دموکراتیک جمهوریت دسندره سونده دیه نه آپو درخستیه نه بیرو بوچونو و زانبونا آپوی زانبونا کمالیزمیه کو آپو گرتی و جمر کری آخو کری ملکی خو تشتکی ملکی آپو تنه پیچه کیش به خوا دره و خاپاندن شیار ببن تشتکی آپو تنه اف همو چیروک و چیروانو که کمالیزمینه پاپوش و به شیوه که شیوه اندخواز گل کرد که دهندره تونله آپویزم و کمالیزم در باس بکه اوها کومارا دموکراتیک و نتویا دموکراتیک و اف چیروک میروک خیار و بعجان دموکراتیک و جبش دموکراتیک همو چیروکین کمالیزم آپو دخوازه بدوه و ددوه و وندخون ده صحت و عافیت بالسر دلیوه ام بچن مجارا خویاده اوه خانم آهان جی ناوی و هیلین اومیته برپرسکی پایه بلندی پککی چید بیجه اف خانم آهانه ده بیجه دمام جارا کرته میدان مخالفت اپوزیسیونا ترکی ج حکومت ج AKP پیستره که چیز بیار بیجم و خانم آهانه چیر بیجم از بیجم پورکورشی هندی که از بیجم کچی هی کام چی بیجم باشه اگر مخالفت ولو پیستره مانه مجی گوت مانه ما گوت بری تنهات با آخوه ما بده جارا بحث کریه مخالفت ترکی اپوزیسیون ترکی ج حکومت پیستره مانه اون لسوری جی ولو بیجن اون بیجن مخالفت سوریه ج رژیم بشار اسد پیستره لیمه هرن اتفاق بالرژیم بشار اسد رو بکن و نهاجی مخالفت حکومت پیستره لیونده چون اتفاق با مخالفت اردک باشه مخالفت اپوزیسیون ترکی جا AKP پیستره لما مجارا کرد و چما نچون جم AKP و چما چون جم مخالفتی و چما دنگ دا کمال کلجدار اغلو که حالا برسبابان پرسیهان بده خانم هیلین امید ونچما چون جم کمالیزمه ونچما چون جم کمال کلجدار اغلو و دنگ نجارک و دجار اکرم امام اغلوشی و دنگ خدا کمالیزمه و خوار پشتیوه دیسا پوزه و نشوتی و جارا ددواجی و دیسا جا چو دنگ خدا کمال کلجدار اغلو و خوار و گهدار نکر نل در دوری خوا نل دوست خوا نل دجمنی خوا نل چی کس اول خوا گهدار کر و خوار نو خوار مش خوار الشكفتي اخوانا ابي ملتي مي الربان قالي مي كرت خوار و اف 44 ساله قالي برادرين هجا بوچی هما سرکفتنین دیروکی پیکتینن
û têkçûnên dîrokî li serê dewleta Tirk re ji dewleta Tirk re çêdikin. Serkeftinên dîrokiyê PKK û têkçûnên dîrokiyê dewleta Tirk û em nabînin jî rojekî ji roja gundekî li Bakurê Kurdistanê rizgar bûye. Ka ez çi ji vê xanimehanê û partiya wê re ez bêjim. Ana wê dîsa apoçî wê har bibin û koranê sosyal medya bikevin û bêjin tu çi dibêjî? Nizanim tu xwe aqil dihesibî. Di herin aqil ji vê xanimehanê û ji Cemîl Bayik û ji apo bistînin bê ev aqilê han ev 44 sal çi anî serê we wê 44 salê din jî wê çi bînin serê we. Ev xanimehanê vê tekoşera hanê siyasetmedara qirase berî demekî digot Amerîka dixwest li Rojavayê Kurdistanê dewletekî çêbike me nehişt. Me nehişt dewletekî Amerîka ji Kurdan re çêbike. Daxuyaniyê wê tê bîra we. Baş e ka yanî hûn bersivayê bidin. Ême ev ji min tê. Ev ji min tê hûn bersiva vê xanimehanê bidin em biçin mijara xwe ya din. Ji xwe keneke behs dikir ku wê konferansekî ji bo nirxandina sedsalîya Peymana Lozanê çêbike. Yekîtî niştiman jî behsa tiştekî wilo dikir. PYD jî li Rojavayê Kurdistanê behsa tiştekî wilo dike. Baş e wilo êşa Peymana Lozanê wilo bi nav wan ketî û her kes dixwaze xwe ser hesabê Peymana Lozanê bike welatparêz û bike xwedî helwestên dîrokî. Xem nake. Navenda lêkolînên xişt û pişt û becan û xiyarên stratejî li Qamişlo konferansekî çêkir. Ji konferansa wî jî weka daweta bû. Yani ne ku tu dibêqeyî di emirê xwe de ti carî wilo konferansên nirxandina Peymana ne vîringî ne salonekî fireh sed di sed kesî tu tê xendirê vê salonê û bla 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 rabe biaxive. Piçekî dwarê organîzekirina konferansên akademîk bi rêk û pêk herin ji xwe li xelkê binerin bê bi çi rengî konferansên li darxistin. Herin. Yani meselen ne tu layê xwe sinet bike û tu xelkê bînî salonê û xelk biaxivin yan jî tu dawetekî çêbike yan jî tu şînekî çêbike û tu hema ketûber xelkê tê xendirê salonê sed di sed kesî. Navenda lêkolînên stratejîkê Qamişlo xem nake. Mesele ne ev e. Bi rastî dimam lê dinêrî wilo kenê min hat ja li programa vê konferansa hanê tedî mijarên dîrokî berî Lozanê piştî Lozanê dîroka Lozanê çawa çêbû ev peyman çi derket li ser Kurda çi bandor anî min zanî PKK dixwaze hemû tiştî istismar bike. Behsa qehwê bike qehwe konferansekî li ser qehwê çêbike bêj wala çareseriya demokratîk ji bo pirsgirêkên qehwê xwelîseriya demokratîk. Behsa çi bike behsa pirtûka bike. Behsa pirtûka bêj çareseriyên mesela pirtûka pirsgirêkên pirtûka xwelîseriya demokratîk e. Çareseriya herî baş. Behsa çi jî bike behsa qelema. Bêje problema qelema di nav problemek û kêşeyekî dîrokî gelê Kurd ji mesela qelema pirê çiya ye.
قلمên ku peymanên li dijî Kurda hatî imzakirin em çawa bikin bersiva herî baş ji bo kêşe û problema qalemên dagirker çareseriya herî baş xweseriya demokratîk û netewa demokratîk û komara demokratîk û bacanê reşê bi demokratîk û biqdûnisa demokratîk û cebeş û petêxê demokratîk. Yani bi vî mentiqê hanê mesela istismar dikin. Mil program nerî destpêkê hinek semînarên li ser dîrok çîrokên dîrok lêdidawî de tê wê çawa fikrê apo fezleke û çîrok û çîrvanokê apo û komara demokratîk û netewa demokratîk û xwelîseriya demokratîk wê bikin çareserî ji bo lozanê. Deja çîrokên apo hemû peymana lozanê tekez dikin, diçepisînin, qebûl dikin û bicîtînin. Diçin ji mir konferansa çê dikin qaşo li dijî lozaneyê lê di naveroka xwe de peymana lozanê û encamên vê peymanê qebûl dike û ja Kurd di nava van sînora de û di nava van welata de û yekpariya coğrafiyê de mafê xwe nas bikin zanibişin. Maf çi ye? Ê ku li dijî peymana lozanê be bi vî rengê ne bi vî şêweyê. Mafê çarenûsî xewnek bijî dibe dev ji vê xewnê neyê berdan. Maf li gorî peymanên navneteweyî maf e. Mafê dewletbûyînê heya 100 sal 1000 salê din jî ev mafê Kurda ye. Çêne bi vî mafê hanê wilo kirêt bike û pîs bike û kêm bike û erzan bike û zaman. Na tu nikare pêk bîne ev meselak e. Bes necî ji mir reşnek tiştên xwaromar û wekî komara demokratîk û xwelîseriya demokratîk di derbasî mesela neke. Di behsa nanê tenûrê jî bike ji mir komara demokratîk û netewa demokratîk û tenûra demokratîk tê de derbas bikin. Tenûra sar û bêdeng va bi demokratîkê himhimî çerx û dewranê te Kurdo rabe ser xwe zîvirî ev rast e. Beşîrê Melenewav bere weribîne çerx û dewranê PKK çawa hat zîvirî? Çawa ji Kurdistana serbixwe û azad bû komara demokratîk? Ya rastiya vê teksta Beşîrê Melenewav ana pêk tê. Çerx û dewranê Kurdo bi rastî zîvirî ye. Ew rêxistin û tevgera ku ji bo wê heqwasa sal me ket da me xwîn da îro ji mir diçe bi prensîbên Kemalîzmê sûn dixwe û ji tê jî alîkî din jî dibêje dewleta Tirka dagirker û em li dijî peymana lozanê ne lêbere rewşa ku heyî tiştê ku peymana lozanê pêkanî bere bimîne. A PKK bi vî şêweyê hanê bersiva peymana lozanê de bi qebûlkirina peymana lozanê bi xweşikkirina peymana lozanê û ji mir komîta çêkin li dijî vê peymanê û çîrokên PKK û derewên PKK ê xapandinê PKK ku bê sînorin, ku bê hejmarin, ku serûber jê ritin e. Em biçin mijara xwe ya din. Reben weled kezeb feqîrê Selaheddîn Demirtaş ev twîta wî ya dawî bû heta niha feqîr û yanî nema erê me fêm kir yanî tu ji siyaseta aktîv xwe dûr bir çi îşê sosyal medyayê. Yani siyaseta te di ndirê sosyal medya de ev bû. Reklam û bla 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 û defûzirnê û te Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkan û niha tu ji mir xwe dûrî
siyaseta aktif te kiriye ê de çima xwe di sosyal medyayê de bêdeng kiriye di dema hilbijartina de ti serkêşê govendê bû Şabaş û Tilîlî ji HDP û ji CHP'rê te dikir ti niha çima wilo bêdeng reben di demê pêş de zê behsa hinek dosya û hinek mijarên li derbarî te û PKK li vê derê Ewropa me hinek tişt zelal û eşkere bikin ji raya giştî de ev bêdengiya te ne wilo ji Xwedê veyî ne wilo ji ber xwe yî wilo tu ji xwe şiyar bû û te got wela ez lêborîna xwe ji gelê xwe dixwazim baş e di nava apoçiya de êk û lêborîn xwest ji vî gelê hanê tibû baş e ev tiştekî baş e ê bes ne wilo bêdeng be tu wilo bêdeng bi birêz Selahedîn Demirtaş wê PKKyek carî li te siyarê wê hîna bêtir li te siyarê wî bêtir distê te bade tu çi qîse bêdeng be ji te heyê te jiyana xwe kirî yani tu çi qîse çavê te ji PKK şikestî be PKK were ser û pişta te jî bişkîne ez hêvî dikim ku ev vîdyo bigêje te birêz Selahedîn Demirtaş belkî tiştekî te bilive di demên pêş de ez ê behsa hinek mijara bikim mijarên rewşa Selahedîn Demirtaş a niha û a berê û têkiliyên Selahedîn Demirtaş û PKK çekî wilo zelal bibe bimînin li benda vê mijarê de wê nedûr be yani çend heftên pêşiya me de dûr nêzik ez rojê tespît nakim lê me behsa vê dosyahanê vê mijarahanê bikin kam biçin biraderekî din ku pir aktîv bû li ser sosyal medya kalam rewşayî binerin Erêva bavê sîstemê jî bêdeng e mala min ê agir bi konê mirtiva keve Aldar Xelîl bavê sîstemê hîptinê hiştî ye û çîjmir xistiye quncik mincika û dûrî sosyal medya ketiye û ji xwe Aldar Xelîl yanî twîta wî ya dawî berî xatirê xwe ji sîstemê bixwaze twîta wî ya dawî we dît yanî azadî ji Ocalan re dixwaze ana di vê programê jî de em azadî ji Aldar Xelîl dixwazin yanî guneh e yanî di nava lepê sîstemê de ye li çiyayê herêma parastina medya li wê herêma hane yîna ew jî li vê vîdyoyê ez nizanim ka PKK derfet bide yê nedê yê ku li vê vîdyoyê ji xwe temaşe bike bavê sîstemê yanî sîstem hiştî yê tenê û çûye yanî ji xwe li gorî agahiyê me yek lêpirsîn bûyîr hatî kirin PKK lêpirsîn pêr kiriye li do wî xistine perwerdê û di irf û adatê PKK ê ku dikeve hindirê perwerda xwedî sûc kirine teşqele meşqele kirine di nava PKK de PKK jê nerazî ye wan dişîne bere her eğitimê bere her perwerdê kûr bibe kor bibe wî dişînin eğitimê perwerdê niha ji aliyê îdeolojîk Aldar Xelîl niha têr û tije bîye ku kare 700,000 sîstem birêve bibe li gorî agahiyê gîhaştin me ku PKK jê xwestibû veger nav sîstemê yanî dîsa veger xem nake tu baş e te perwerdeya xwe dît Aldar Xelîl gotî na
از نماده چم ناف سیستم ازش خور لوی درهانی بم دل ورد مين خم ناكدي سافجره يعني ناس ذاك كوتشيروك دروي يعني روجا كدو دوي سي ما قدمها ولو نامينها ايكو كتن شناوي هنا آلدار يعني آزاديش بو آلدار خليل تبلي كنا نهي جايكو مراجر آزادية بخوازه يعني يكجو كجيرين كوم كجيا عموده آلدار خليل كوديت حياة چه درجه کجاران ده پاراست حیا چه درجه قربانیان رشد کرد لی از ناخوازم یعنی پکیکت اشتک به آلدار خلیل بکم مبریشی گوتی وز دوباره دکم یعنی از آزادی جه آلدار خلیل رو دخوازم و گلی کرد و اهل عمودی ورن وی محکمه بکن نه پکیکی وی محکمه بکن نه ببریارا پکیکی ببریارا مالبات و قربانیان پکیکی ایل روجاوای کردستانه ورن آلدار خلیل محکمه بکن آزادیش بو آلدار خلیل فقیر خود حسابی ویل سر تویتری افهی سری سالک ده سال تشتکتنه دلی می پیت شوت کذا باب پیت شوت مالا منه فقیرو یعنی دوری سوشال میدیا کتیه اونهاش دور بلكي نويرجي وقت صلاح الدين دمرتاش نويري ولو تفلي مجارين روجابي ببه تفلي سيستمي ببه آزاديش بو باب سيستمي حتى مجاركي دن ناوا خير وخوشيه ده بمينن جيان بپرسان پیش دکوه برخنه و نرخاندنین پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبنداوامه من جیل بنداوامه